Amakuru agezweho aka kanya aravuga ko DRC ndetse n'umutwe wa M23 bemeranyije guhagarika imirwano hagamijwe kurangiza intambara. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba uyirwanya wa M23 bemeranyije ko bahagaritse imirwano nyuma y'ibiganiro byo kubwizanya ukuri kandi byubaka bagiranye i Doha ku buhuza bwa Qatar. Ese koko aya masezerano araza kubahirizwa? Aho ntabwo M23 bari bwongere bakayigwa gitumo nk'uko byabaye mu minsi ishize. Niki twitega? Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbahaye ikaze uyu munsi mwebwe bakunzi ba Mba TV mudahwema kudukurikira buri munsi isaha ku isaha. Mu itangazo rihuriweho ryo kuwa kane, Kinshasa na M23 bavuga ko bongeye gushimangira guhagarika imirwano aka kanya tuvugana, ndetse bakareka bidasubirwaho imvugo iyo ari yo yose iri mu rwango no gutera ubwoba, ndetse basaba abaturage gukurikiza ibi biyemeje. DRC ndetse na M23 bavuga ko bemeranyije gukora ngo hagerwe ku gahenge kagomba gutuma imirwano ihagarara mu buryo bw'ingirakamaro, mu buryo burambye, hagamijwe kurangiza intambara mu mahoro. Inkuru dukesha BBC ivuga ko hari hashize ibyumweru bibiri amakuru avuga ko ibiganiro byatangiye i Doha hagati y'impande zombi, ariko ntacyo buri ruhande rwari rwagatangaje ku mugaragaro, kuko ni kenshi M23 yagiye ikurwa mu biganiro by'amahoro. Umuhuza muri ibi biganiro by'amahoro ariwe Qatar yavuze ko ibi byagezweho n'impande zombi bikurikiye inama yo ku itariki ya 18 Werurwe uyu mwaka yabaye hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa DRC. Iyi nayo yabereye i Doha, bagahuzwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, Majed Al Ansari, yavuze ko iki gihugu gishimishijwe no kubona ibikorwa by'ubufatanye n'iri tangazo rihuriweho hagati ya DRC na M23. Mu butumwa yatangaje ku rubuga X, Al Ansari yagize ati: "Leta ya Qatar irashishikariza impande zombi gukomeza ibi biganiro mu mwuka wubaka, zikora mu kuganisha ku masezerano ahuye n'ibyifuzo by'amahoro n'iterambere by'Abanyekongo." Itangazo rya Kinshasa ryashyizweho umukono na Papi Mbuyika Nguvu uhagarariye intumwa zayo mu biganiro, mu gihe irya M23 ryashyizweho umukono n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka. Impande zombi zivuga ko zemeye kubahiriza ibyo ziyemeje, bikazafungura inzira yerekeza ku biganiro byubaka byo kugarura amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Bagize bati ibyo biganiro biziga ku mpamvu zimbitse z'amakuba ariho ubu no ku buryo bwo kurangiza intambara muri teritwari zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zavuze ko zikurikiza aka kanya ibyo ziyemeje mu gihe cyose cy'ibiganiro no kugeza ku musozo wabyo. DRC na M23 bashimiye byimazeyo leta ya Qatar kubw'ibikorwa byayo bikomeje no kwiyemeza kwayo kutajegajega mu gukoresha ibi biganiro by'amahoro bitanga umusanzu wo gukomeza ibiganiro no guteza imbere ubwumvikane bw'impande zombi. Leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 batangaje ibi nyuma y'uko kuwa kane w'icyumweru gishize Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afurika, avuze ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na M23 igashyira intwaro hasi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Kinshasa, ONU n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Leta y'u Rwanda yo irabihakana, ikavuga ko ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa DRC ari icy'Abanyekongo ubwabo, aho ikibazo cyiganjemo cyane ari cyo kwica
abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi baharanira uburenganzira bwabo. Nyuma ya M23 ni kenshi twagiye tubona indi mitwe yagiye ivuka igamije kwirwanaho, aho twavuga cyane nk'uwiswe Twirwaneho wiganjemo benshi mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibibazo byose leta y'u Rwanda ikavuga ko Kinshasa yananiwe kubikemura ikabitwerera u Rwanda. Ese koko aya masezerano y'amahoro ndetse no guhosha intambara hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa araza kubahirizwa cyangwa se araza gusigara mu mpapuro gusa? Nubwo uyu munsi bisa nkaho amasezerano yo guhagarika intambara afite amahirwe menshi yo kuza kubahirizwa, ku munsi w'ejo bwo siko byari byagenze, kuko impande zombi zari zananiwe neza kumvikana, ndetse ubona ko nta murongo ibi bintu bifite. Ikinyamakuru Jeune Afrique ejo cyari cyatangaje ko ibiganiro ku mpande zombi zaganiraga ntacyo byigeze bitanga kubera ubwumvikane buke. Imwe mu ngingo Kinshasa na M23 bananiwe kumvikanaho, nk'uko iki kinyamakuru kibivuga, harimo ku bijyanye no kurekura imfungwa zo ku ruhande rwa M23 leta ya Kongo ifunze. Amakuru akomeza kugera ku rubuga GRP of the News Only aravuga ko mu minsi ishize ubwo M23 yakuraga ingabo zayo mu mujyi wa Walikale, Kinshasa nayo yatanze ingurane yo kurekura abantu 5 bo ku ruhande rw'uriya mutwe yari ifunze. Gusa uruhande rwa M23 rwagaragaje ko abarekuwe rutabazi kuko batari mu bo rugaragaza ko bafunzwe. Kuri ubu urutonde rw'abantu babarirwa muri 700 barimo abasirikare n'abanyepolitike nirwo M23 yashikirije Qatar nk'abafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko na leta ya Kinshasa. Aba banarimo kandi abatawe muri yombi bazira kuba bafite aho bahuriye na Christophe Bassananga wahoze ari guverineri w'intara ya Haut-Uele, akanaba umuvandimwe wa Corneille Nangaa ukuriye ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23. Ese koko aya masezerano y'amahoro ndetse no guhosha intambara hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa araza kubahirizwa cyangwa se araza gusigara mu mpapuro gusa? Komeza ubane natwe kuri Mba TV, andi makuru yose mashya arakugeraho ku isaha.